米多伦多罗米阿米阿祈祷每一天，把一只人努高瓦斯go miti erai I jingraan atam lau do masa ma'amanai a ijer。凡信靠主的人，上主使他们力上加力。Saligaka mapulung平安。Malazai kita a milayap do suar no kawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I ulit falu puluh sepat acefang sakapitu atusir suarsa rumakat a rumakat zangra I matungar a matungar ku iche nangra nahani utataira zangra I jiong amitaong tu taramanai a kawas saan。他们越走越有力气，都要在西安朝见至尊的上帝。诗篇84篇7节。Saligakao Tarazwa iraay aja ko kangaayan ato katatihan no rakat no urip ita. Nikaw rira dengan maimer kita to pitier ita to kawas at sa ay kangyangi ko falujwa I ta pakatinako kita to nikatalamaan ato nikakatlupah no mikumi no kawas a mararir a pafuri I titaanan。虽然人生总有处在顺境的时刻和陷入困境的时刻，但我们唯有持守信仰不动摇，才能经历到上帝那丰盛奇妙的恩典不断的加添给我们。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangao tamaan kako do sakatanagtag no awas ako a mituor I tiswanan。Sarujutlan ako kufalujo ami hakalong to bikrit no miso. Ta ano mitlemak ako to maamaan I mapaicher iso kako to masa maamaanai a icher。上主啊，求你帮助我，使我有坚定的步伐跟随你。我要忠心顺服你的带领，使我无论做什么得以力上加力。Pakai ni I taramanay ang nganutapang Ji Yes Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。